Dia muka gawe kada muda, mak. Memang termasuk di nasib boleh. Ayo, jadi mak, kena hakikat nurut, namanya kena alam turut. Ayo, mak. Abang tak balik. Kepada Monda Cali, dipersilakan untuk berdiri dulu. Foto dulu. Tolong foto dulu awal. Ya. Foto kak bapak-bapak zaman now. Bapak-bapak zaman now, mbak. Ayo. Acung sih mak dikit. Aku ngikut. Tidak, coba ngadap sih kak dikit. Mbak ngadap sini. Pegangan tangan, mbak. Pegangan tangan. Nurut, kakinya mak ini. Mbak Jali mak tuh. Jeko tuh bapak-bapak zaman now. Jadi kaki ya. Kaki mak. Cengeng itu. Angkat sebelah mak. Ade, mak keleu kan turut balik ku. Angkat sebelah mak. Bagikan nurut. Jadi yang biduan tuh mak. Kak, coba mak. Coba angkat sebelah mak. Nah, laju foto. Bapak-bapak zaman now. Lagi lah belum. Oke pak. Jangan mandang kau sudut tadi kak, sudut timur, sudut barat tuh kan. Coba. Nah, kak foto pegangan berdua. Dua session baik, tidak banyak dah. Tolong mbak dipeluk mbak. Jangan dikali-kali kepoang. Maju dikit. Maju dikit. Ayo mak, dek kelihatan nurut loh mak. Ayo, mbak. Tolong fotografer diabadikan. Dengin awak. Oke. Jadilah kalau fotonya. Lakor lu foto. Lakor tak? Mon lu tambah lagi. Tambah sekali lagi deh. Sekali lagi. Jadilah. Lagi macet. Jadilah. Lalu goyah dengan lagi pingsan. Oke, untuk mengatur lagu kami minta kepala desa dan mereka. Goyang nih mas sekali kak. Baik. Nah kak. Ayo mak. Tapi perlu tahu bapak-bapak ibu-ibu. Biasanya tak milu joget, yang las-rasan kan kena berian risiko. Dedi masih muda, aku tahu Dedi kak. Iya nggak dajak gawe mika. Dia udah galak. Sekarang kami balik ke Moncali seorang. Nah, ayo mak kak, kendol. Antara tak kenengan dah. Nah, pokoknya pojok bangun urusanku mak. Balik kaki urus dewe. Mak Cali kak akor nempa biduan sih kok. Jadi besan kak. Tak baca tak joget. Mak mana besan, namanya bergiliran. Lagi ikhlas. Kela dia we. Oke. Puasnya akor. Jadi MC lagu apa ya? Selayang Pandang. Joget kenyo nih mak. Pokoknya mak aman dah baca ngenyun mika we jadilah. Nah. Tak lam. Sesuai dengan lagu. Harus jogetnya. Ampenyan kau nak anggap ia tak ngelali itu bu. Kate sugir aja kak, galak ngaco. Oke, musik. Selayang Pandang. Lam, hering lam. Asik. Ayo Pak Harun. Goyang. Asik. Ame besan. Tarik. Gaya apa lam? Cantik manis, wajahku tergoda, parasmu ayu rupawan, sayang bagai bulan di kayangan, menjauh di balik awan. Senyum mak. Kayaknya yang manja selalu dipuja, rambutnya hingga berderai, sayang hati pemuda padanya. Tarik. Asik. Mantap, biar mantap. Ayo mak pegang. Apa terus? Lu. Senang hati nih aman deh Meka. Lanjut. Iya, kenyot terus lah. Cocok lah musik ada. Cocok di joget deh. Tenang bayan, sabar be. Cuman paling 10 menit. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menjelma? Asik. Dalam mimpi dia datang menjelma, tetapi hanya selayang pandang, dia pun segera
Nah. Jangan, nah. Kelabe, jangan sentuh. Kamera siap. Kamera siap. Oh. Nengek. Laju musik. Sayang tanya, hatiku yang pandang, dia pun segera menghilang. Sayang dari Pulang di kayangan dan jauh di balik awan. Kayaknya yang tak teruan lagi lah, kadang gelik joget kak. Tak teruan lagi di rap. Cocok sama naga kak. Tangan ke bocok mak, tangan ke bocok. putar Pak. Saya kecil itu mudah memang Asik. kene. Cocok. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menggoda. Nih lengket lagi. Klik bebek makan hati. Kamera siap, Ah, jangan sampai hilang jejak kak. Dalam mimpi dia datang menjelma, tapi hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang. Tapi sayang, hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang. Sayang dari pandangan mataku, membikin hatiku rindu, membikin hatiku rindu, membikin hatiku rindu. Ayo lam, kalau besan kak pengen, Hah? atur kalah. Nih, Kalau nyengok kesan Mama Cali nunjuk buku tomuk tadi lam, tapi sekali nurun kan, ku tak tertik dia kena dia kan. Ica yang marah tapi nurun. Menurutku kan sebanyak yang muka gawe dak sama dengan beliau ya dah. Alhamdulillah. nurun.